Hai, assalamualaikum, welcome back to TMSP Vlogs. Damikyanin bago tibaw, lanjal kamo. Ay kamu malupa mag-subscribe. Dupunin nyo na ibaning bagting yan supaya kamu ma-notify. In topic na to doon ha video ini amon matlamat sin TMSP. So without further ado, let's go to the topic. Dahil nga ngayon ni matawd jimato hadunya sintaw sug damikyan lugya pabaran ko bilang admin sin TMSP Facebook page. Laong sin milikan matawd challenges atawa panandas laong ta. Makasanang paatay ko in kakainang ko ini sabab marayaw in parasahan ko bang matawd makahati sin ipagpasampay ko. Sa una ni bukon bantogin kalagyan. In kalagyan dito amon target ataw amon maksud dito supaya amon mausal nato pa kamumpaatan in internet. Makaewugin bangsa kaywanan matawod kamumpaatan sin social media kanila. Pagkain kita biya kulang pagkatiko in kita mahang magbahasa sug atawa sinog ha internet. Kamatawran maganggalis sadya iban Tagalog, Malayo. Jari natali ko biya matawd pa di pagsampayan sin halewal patut sumampay pa bangsa ta kaywanan labi-labi na mga di makahaw bahasa Anggalis, Tagalog, iban Malayo. Atin niya biya jimato in pagtumpuk-tumpuk. Aun tumpukan matawd panghati, aun tumpukan kulangin panghati. Inta ka panghati atawa matawd panghati di magyati iwan sin mga tumpukan kulang panghati sabab sin bahasa pagusalon. Atin niya nahinang kagi hapa in bahasa pagsaplag sin info atawa halewal kahalan sin dunya labi-labi na in halewal sin bangsata. Jari may tayat to biya to sapad pa din bahasa mahinang taytayan sin information sumampay pambuk tumpukan gaman kagi nahinang hapa sabab sin di magati jari ininfo atawa halewal amon patut pagbagyan atawa paghampitan sin katan doon da siya maglibot-libot hatumpukan sin panghati atawa matawd panghati jari way kaadilan dito timpang siya amo at pin sabab sin admin nagpaawon sin Facebook page TMSP inpunan niya dengda ha Facebook group sin TMSP bukon ini idea isa-isa sin admin matawd kami inadmin bukon mga ko tao maingat atawa matawd panghati salta makahaw iban mabaya tumawang minsan da kuman labay social media biya ini supaya mapupo maniutyo in jimato pag tumpuk-tumpuk ito kay na tungod sin panghati sin info atawa halewal kahalan sin dunya iban bangsata. Damikyan in admin bukon taga title professional atau professor mababa dahin mga school sin admin. Damikyan bukon Ali Academy labi-labi na bukon in admin baugbog bangsa atawa huluba lang sin bangsa iwan bukon garandilan. Jari sambat sin milikan you can't expect more from me. Ayaw man makalanduin what new admin in admin hanggang nambuok dahil millions of social media users katalingkal dunya biya da kanyo katan sibu da kita niyo amo adya bihat to in target sin admin tumabang habang sa laway social media supaya in bangsata makamumpa at pagusal sin internet bukon huha lulun salta halong bahalong kita ni hati niya supaya to magmumpat in pag usal nato sin social media jari kabalikan sin admin bukon in admin baugbog bangsa atawa hulo balang garandilan atawa wakil bangsa katan kahalan sin bihat to biya ini in admin ibarat magpapaisagya sin mampalam kaniyo magpajamo iwan tinuanan ibutang palamisan tinggal kamo magsungit in mawaya jumamo haway pagluhos atin niya wayron claim kasabunalan mutlak di magluhos iban subay di makalando in paghuwa ta admin amurayat to kakausan sin admin hinangon supaya aon mumpaat pabangsa ta in pagusal nato sin internet atawa social media banglaong na may takaw di makasuwara sin ito ini may takaw di makapasaplag sin ini may takaw di makapamahalayak sin kasubunalan ini matawd request in the Guinness nagkatayma sin admin de nga mga bagsata social media sarta
Suway niyo mga kakasi tumtumon sinin admin bukon dihato in matlamat sin admin atau TMHP biya sin agikain na bukon kita gagandilan atau wakil bangsa sin mga kahalan na admin ay hinggan ti maabit supaya ininfo atau halewal sumampay di makahaw sin mga kabtangan jargon amon dual tao matasin pang school in makahati atau makapaham. Jari katansin napajatusin admin yan murayanin kakaus-kausan sin admin habiyayaon bangaon request nyo ay naagad sin admin marayin mga yato hakwa na sin kakausan sin admin kaluha sa sungon way baya-baya makaganap pa kita ikalaos ta pa mapaluwagin pagkaradyaan ini amalan na to supaya kita niyo mabiya dahil sab sin kaywanan bangsa nagmumpa at tod kanila pag social media. Jari in daing hatupukan sin mataod panghati yan kailo nang inyo kami taytayan maton pagpasaw ka mo mga kakasi. Sukula pagkita sin video subscribe na kamo bang kamo tayon like and share niyo video ini. Stay safe. Assalamualaikum, salam kasilasa, bye.